Shuti bakunzi ba Rwanda Real Estate, uyu munsi nuwanyu wo kureba iyi video nziza cyane. Inzu iri kugurishwa ku giciro cya miliyoni 180 y'amafaranga y'u Rwanda. Inzu iherereye Kicukiro Kanombe aho bita Sanitas kuri miliyoni 180. Inzu yabi yawe igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, rooftop nziza ndetse ku buso bwa 500, akajardin keza ndetse n'akaraka design. Kurikira mu munota umwe hanyuma video irambuye muraza kwisanga kuri YouTube channel yacu Rwanda Real Estate.